We did it. Arsenal ዋንጫ በረኩመ ለማፍቆደ ሰደቲ ጀልቀበ ኢቢደረካኢ ቤልቼሴ አቺቡሴ ፈተፈቴ ዘናፈታ ጀኔ ኛኔ ጅር አርሰናል ዋንጫ ኛት አትገሩሽ ሮማኛት አከስንጀደማ ወሮታ ወላሂ አከስንጀደም ኡፍ Haasa uumali bara kana keessatti waan baay'ee agarree jirra. Waan isin dhibu keessaa wanti argame keessaa inni guddaan አንድ ሰው በህይወት ኖሮ ይሄን ሞመንት ባያየው ደስ ይለኛል ብላችሁ የምታስቡት ሰው አለ? በጣም አጫሉ እንደሳ እና ደተሞት ምን አለ መሰለ አጫሉ እንደሳ ተስፋ ባይኖር ኑሮ ተስፋ ባይኖር ኖሮ ዋንጫ አጓጓም ነበር ጀዲ ለጴ ኡመተ ኬኛ ከሰ ቆፎን ሰው እንተይን ለጴ ኡመተ ኢትዮጵያ ጉቱራ ከንታይ መቃጫሉ እንደሳቲን አከን ሞጋፋ ሙሲማ ማጀራ ገረብራቲን ቁርአን ከሰቱኑቲ ማሜጀራ ጀዳጅም በቅዱስ ቁርአን ውስጥ ሱረቱል በቀራ ላይ እኛ አርሰናል ደጋፊዎችን ሁኔታ የሚገልጽ አንድ የሚያጅበይ ጥቅስ አለ። ወበሽሪ ሷቢሪን ይላል። ትርጉሙም ታጋሾችን አበሰራቸው ማለት ነው። ጀሩ ተረከነ ከሰቲ ኦብሰኒፍ ጀሩ ተዋንጉር ጉዳ ከሰቲ ኦብሰኒፍ አብሽር ጀዲኒ ረኮን ቃቡ ጊዜ ኡምነጊ ኑዩ ጀረንገመቺፍ ነጀዲኒ ጀዲ ቁርአን ከሰቲ ዱበት ጀረዘዲ ፊዳቱ ሜሜ ኪታበ ቆልቆሉ ከሰሲ ወጅራተ ኮመንት ጀለቲ ኦኬ ያቱ በሌ ደሞ ኒባይናን አመንቲ ጀራቲን የሩ አከከና አርሰናል ይፍዱ አይከደተን አላህ አንደነውነቱ ሃቱ መለጅማቲ ሞማልቱ አርገማቶሪ ማልቱ ኢላላማቶሪ ማል አጋጅር ጅማ ቢየጃላላን ከም ቤከምት መቃቀዌቲን ከንተካ አጋምቴን ቤክኒ ማለከሲን አድገቴ ቆፈም ቤኮን ጆሌን ጅማ ይወጅራተኒ ኦዲፈነ ጉዳን ስንራበርባል አዱኛ ከነረቲ ወሊ ወጂን ንጅራቱ ወልኒ ሎልቱ ሎሊሰ ከነ ከሰቲም ዋን ሃማና ሰይና ጀዳማሚቲ ሃተው መዲ ሎሊስ ንጀረ ከናሙ ዋን እንታኒ ከሰደ ሜሴ ነጅራ ደለጋንት የነጀላ ሀበድ መለዮ አኒ ሲሪ ፈልፈለ ረብ አከ ኢሽን ጃርሳን አደባት የሆነ ኢትዩን ወጀትን kun baay'ee jabaata haasaa mudumaafu waan nama rakkisu kan ta'edha sirii maakii deebiin kee maayin namni aliif baataa jeefi namni quraana fixees tokkuma jechuu rabbii biratti qabaddaa gaalicha kana abaaruuf deemaanilleen dhumarrattis addunyaa kanarraa akka isaan boqachuudhaaf jedhanii ummatatti himatanii kaanii ilma namaa fuula rabbiitti wal gaafan haa ta'u malee laayivii namoonni 1,500 ol ilaalaa jiran irratti በረቺ ኩን ስሪሚቲ በረከነ ከሰቲ ወራፋ ባማናና ከሚቱ ዋና ከሲያሰው መስከረም 4 ሩስ 5 ኪሎ ገዝቷል። ወተት 1 ሊትር ገዝቷል። ብስኩት ገዝቷል። ኩክ ማለኪ ስቲ ዋን ኢንቪታቶር የመዘገበት ይቀበታት አቶ መሪ አባመና ዋን ከነረቲ አብዲ ጉቲ ኢልሞ ኮሌም በርባዱ ጀዴ ጅራ ልጅሽ አባተ ማን ነው ሲልሽ አባተ ሞቷል በይ እየነገርኩሽ ብሪኩ መረም አፍቁደ ሰዴት ወንቲን እንተነገርቺ ሲንንጅሩ ሼክ ኒኬኛሊ ኤርጊ ሳንፉ ደኒካኒን ቦዳ ይነው ጋብቻ እንዲህ ነው ትዳር አላህ በፈቀደው እቹን ሂዳ ማልተ ፊዴ ደበቃ እሲንጃለቴ ቴሩና አናቱ ጃለቴ ጀቴ ሲኒም ቴቲ ማፊቱ Abeeta beet kaleessanu gammachiisaa ooltanii har'anu naasisuu maaliif barbaachise maal balleessan baabaan keenya kun hin fuudhan malee hin ajjeesan seetan immoo kanaafuu jechuudha namni qabame hidhamuu qabu kanaan booddee qeerroodha qeerroo yoo fuudhe qabaanu hidhaan qeerroo qabaanu fida yoo jarre fuudhani koy gara kamiin koy saragaagay tiyad barechi tasgabbaay tiyad maal goone nu maal balleessin nutti min badin keenya maay namana tasgabbaay maal badin nu goone kan intini argate isaani kan intini oroda ambrasu wallahi si wambrati yada jirtu way Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh akam jirtu adara rabbi ነጉማ በየዋ ነገራ ደሞ ባይስራ በሪዳ ጀረሙ ዋን እንቀብነኒ ሲሆነ ጀጂ እንቶነቲ ነው እጀነ ማራ ረቢ ሲያቀቡ ጀደ እንጀራ ጎርሰነ መጠቆ ተቆራስ ረቢ ሲያቀቡ ዱጋ ረቢ አሚን ጀ ወኔ ዲራ ተኮ ከሰ ትሩ ይበርባደል ገልገል አብገነ መጨቀጨቃ ኢት በረሰ ሜሴጅ ዮኒ ሰከንዲ ከሰ ሲኒ እንደቢስኔ ማና ደቢሱ ድደጀዲን ዮ ኢኒ ኦንላይን ረቱሪ ማፍ ኦንላይን ረቱርቴዲን ሳቲ ከነ ኦንላይን ራ ማል ጎተ ጀዲ ገልገል አብገነ ይብድረቀቢ boqonnaan kenniniif gaaf kana wajjin turta umrii dheeraa wajjin jiraattanii haga duutanutti wajjin jiraattan jechaadha yoo mana tokko keessa jiraattan yoo inni bahee ture maaf turte jedhiin okay boqonnaa itti laatiin galgalaaf ganama ibiddarra qabii hiraftiin kenniniifi
Samboda kalas jireenya nagaa wajjin jiraatan jechaadha. Itti barreessi. Yoo inni sekenditti siin barreessi siin deebisne maanaan deebisne jedhin. Yoo inni siin bilbile maanaan bilbile jedhin guyyaadhaa gize 5 6 maanaan bilbile jee gaafadhu. Guyyaatti gize 5 6 si bilbilu qaba. Gize 6 7 8. Kan anachitti siin jaallatu. Bulookii godha bulookii irraa hiiki. Bakka akka kanatti jireenyi hin taa'e jechaadha. Gorsa nama tokko rabbi si ayuu kan hin jiraa jiru kana. Abbaan manaan kee kanaan booda maal jedha beektaa? Hin bara. ምንድነው የፍቺ ወረቀት ቆይ የቤቱን ካርታ በራሴ ስም ወስደዋል። ችግር የለም ጓደኞቼ ጋር እኖራለሁ። አረ ቆይ ባንክ ውስጥ ያለውን ብር እንዳለ ትራንስፈር አድርጌዋለሁ ወደ ራሴ። እሱም ችግር የለውም ሰርቼ አገኘዋለሁ። ቆይ ልጆችንም እኔ ነኝ የምወስዳቸው። ብቻዬን እንደውም ገላገልሽኝ። ብቻዬን ነው የምፈልገው። Akka kanaatti qabeenyaan ni qabu guutuu isaa maqaa keetiin siif kenna. Ijoollee barbaadde, mana barbaadde, makiinaa yoo jiru isa yoo jiraate yoo barbaaddes waan barbaadde sana fayyaa isaa fudhatta. Inni maal barbaada? Nageenya isaa qofa barbaada. So gorsa ijoollee tokko irraa of eegishi. Baay'ina goolii Arseenaal irra gashuu irratti hundoofneetu mucaa godhannaa naan jettee haati manaa koo. Ammumayyuu utuu boqonnaan hin gahin Arseenaal immoo galchii 2 galcheera. Saaka anuma hidhaatee dhiisaan galchinaati maal mana kiraay keessa taa'anii mucaa 4 ganaa dhalchamoo dhaabaa bakka hangaati bakka dhiisaan gaa Arseenaal anuma hidhaatee dhiisaa galchinaa boqonnaa kana booddee. Siduma waan hin taane hin qabsiistee ati waan hin taane keessa deemtee galte rakkoon qabu maa 12 13 deessus addunyaan keenya ni geessi. Uummanni keenya waggaatti koo rakkoon qabu. Oromiyaan koo nama miiliyoona 1.4 dabala waggaatti. namni nyaatu. Qallittiin kun maqaan si Almaaz Tasfaa jedhamti. Abbaaf haatisii nama lammii Itoophiyaati. Abbaan manaasii garuu lammii biyya sanaati. Waraana biyyattiiti abbaan manaasii waggaa kanaan waraana Iraaniin rukutamee ajjeefame. Isiin immoo kaleessa dura shaamaa qabsiifattee yaadannoo abbaa manaasii qabriira yeroo dhattu maaltu godhame? Waraanni Israa'el bakka lamatti mataasii facaasee jechuu achirratti awwaalcha irratti. Akka uummatattiin garaa jabaattu laal. Wallahi billahi. Lammiidhuma keenya mataa irraa facaasan. Jeroota kana namoonni tokko ni deeggaru. Biyya akkasiiti jedhanii ni deeggaru. Biyya miti uummata sanaa miti kan jibbamaa jiru. Namoonni nagaan keessa baay'ee ni jira. Politikanyoonni achi keessaa fi namoonni tokko baay'ee garaan jira cimaadha. Barri 2018 wanta ni namatti tolu keessaa inni lammaffaan inni Arsenal wancaa kaasuusaati. Arsenal wancaa kaasuusaa qofa osoo hin ta'in maqaa caaluutiin illee hawaamuun jedhanii namoonni baay'een haasaa jiru. በጣም ጓጫሉ እንደሳ እና ደተሞት ምን አለ መሰለ ተስፋ ባይኖር ይሄ ነገር አቋቋም ነበር። አጫሉ ይሄ ሞመንት ላይ በጣም ተስፋ ባይኖር ኖሮ አጬኮ ዋን ከና ማልጀት ዋን እንቀብኔኒ ሲሆነ ጀጄ natti no waan hin qabneen si ona keekke natti hin qorru beetta kun uumama jaarsa jalattan guddate deemsa jilbeetti kadeessa dagundu kanaan gaaga'ee dhaabbanee deemna har'a sintoota dhaabbatanu wancaa bara 2018 kaasnee jira namoonni warra qaban tokko warra jara akka jaratti baay'ee kaa jiran fakka waan hin taane keessa galaa jiran walitti maa turan haa ta'u malee ijoolleen durbaa tokko mu yeroo kana keessatti የኔ ባል አይዞ ኳስ ሲኖር እስከ 6 ሰዓት እስከ 7 ሰዓት አብረን አይተን እንገባለን እንደ ሌሎች ሴቶች የተወጣ ይገባ ለምን አየ ምናም ቢያ አጨቀ ዱጋ ረቢና እስቲ ሜሜ ሙጨቲነማ በቃ ijoollee akkanaati kan nuudanii fachuu qabnu isabaati isagaltee akkasin sila jedha jirtan osoo hin taane akka mucatti kana yoo hin taane wajjin jiraachuu hin dandeenyu zabanni kun moderniidha bakka akka gizeedhaan jiraachuudha akka ijoollee keenya akka nama keenya ergasiitu jiraan rakkina guddaa walirraa nu አርሰናል ከታረደው በሬ ውስጥ ወርቅ ተገኘም። የአርሰናል ዋንጫ ማንሳት ምክንያት በማድረግ በሻንቶ ከተማ ከታረደው በሬ ሆድ ውስጥ ወርቅ መገኘቱ ተነግሯል። የመድፈኞቹ ደጋፊዎች ለአመታት የጠበቁትን የዋንጫ ክብር ማግኘታቸውን ተከትሎ የሻንቶ ከተማ ወጣቶች የአርሰናልን ድል በጋራ ለማክበር ደጋፊዎቹ በ120 ሺህ ብር ገዝተው ያረዱት በሬ ውስጥ አሁን ባለው ገበያ ግምት 150 ሺህ ብር ያህል የሚያወጣም ወርቅ መገኘቱን ከስፍራው የደረሱ መረጃዎች ያመለክታሉ። ለአመታት በታማኝነት የደገፉት ክለብ ዋንጫ ብቻ ሳይሆን ለባለቤቶቹም ያልታሰበ ሲሳይንም ጭምር ይዞላቸው መጥቷል። እናንተስ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ሐሳብ አላችሁ?
ሀሳብ አስተያየታችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ፎሎ እያደረጋችሁ ክለብቼ ቆፋሚቲ እጆለን ክለብቼ ደገፈኑልኝ ኑ ወርቂ ደሉ ጋረቢ አቶ መሌሙ ነሞተ ባይናን kan boosisaa turee fi namoota baay'ee kan azzansiisee wanti tokko mudatee jira. ጓደኛዬ ዋንጫውን እንኳን አሳካ ነው። ከ22 ዓመት ሙሉ 22 ዓመታት ተጠበቅን። በየዓመቱ ዘንድሮኛ ነው እያልን አብረን እየጮህን አብረን እየተከፋን ያንን ቀን ናፈቅን። ዛሬ ግን ያ ቀን መጣ። አርሰናል የፕሪሚየር ሊጉን ዋንጫ አነሳኩ ጓደኛዬ። መላው ዓለም በደስታ ሲጮህ እኔ ግን እግሮቼ ወደ አንተ መሩኝ። ወደዚህ ዝምታ ወደ ነገሰበት ስፍራ ወዳጄ ዛሬ ይዤልህ የመጣሁት የእንባ ሐዘን አይደለም የኩራት ነው። ያንተና የኔ የክለብ አርሰናል ከ22 ዓመት በኋላ ፕሪሚየር ሊግን አሸንፏል። አውቃለሁ አብረኸኝ ይሄን ቀን ብታዩ ኖሮ ደስታችን ከሰማይ በላይ ይሆን ነበር። ግን አንተ እዚህ ስለሌለህ ብቻ እኔ ተከፍቼ ይሄን ትልቅ ቀን አላሳልፈውም። ምክንያቱም ይህ ቀን እኮ አንተም በህይወት እያለህ ሌሊትና ቀን የምትመኘው የምትጸልይለት ትልቅ ቀንህ ነበር። ከአንድ ሳምንት በኋላ ደግሞ ያን ሁሉ ጊዜ የምናልመውን ለአርሰናል ታሪክ ትልቅ ክብር የሚሰጠውን የሻምፒዮንስ ሊግ ዋንጫ ለማንሳት ወደ ሜዳ እንገባለን። አውቃለሁ ያኔም ልባችን ሊቆም እስኪደርስ እንጨነቃለን፣ እንጠበባለን። ግን ፍርሃት የለብኝ። ምክንያቱም አንተ በሰማይ ሆነ ከኛ ጋር እንዳለህ ያንተም የደጋፊነት መንፈስ አብሮን እንደሚሰለፍ አውቃለሁ። ከሳምንት በኋላ ያንን ታላቅ ዋንጫ እናሸንፋለን። ክለባችን ታሪክ ስራ ያንን የአውሮፓ ትልቅ ክብር ስናሳካ እንደገና ወደዚህ እመጣለሁ። እሺ ዛሬ ፕሪሚየር ሊጉን ደስታ እንዳበሰርኩ ሁሉ በዛሬ ሳምንት ደግሞ ሻምፒዮንስ ሊግ ድሉን ይዤልህ እመጣለሁ። ደስታችን አይጎድልም፣ ክብራችንም አይቀንስም። ጉዟችን እስከ መጨረሻው ነው። እንኳን ደስ አለን ወዳጄ። ይህ በጣም ልብ የሚነካ ቪዲዮ እንግዲህ ፋብሪዚዮ ሮማኒዮ ፖስት አድርጎት እዛ ላይ አግኝቼ ነው እንደወደዳችሁ አከሲቲ ነሞኒ ከን እቲን ወልጃለተን ነሞኒ ከን እቲ ወልያደተን ከን ጃለለ ኦፊቲን ይብሰተን ከነ ከሰቲ ዋን ባየነን ዋና ማዘን ሲሱ አገሬ ጅራ ነምቺ ኩን ቀብሪ ሳረደ የሚጓደኛን አርሰናል እንደገፈ ቱሬ ቀብሪ ሳረደ የሚያከስ ጀዳ ቱሬ ቀብሪ ሳረደ የሚ ዋን ባየ ሐሳፊ ቱሬ ቀብሪ ሳረደ የሚ ገመቹ ሰነ ይብሰቹ ዲሴ ገመቹ ከነ ነመዱ ጅን አከን ይብሰታ ጅሩ አገሬ ጅራ አርሰናል ጀቹን ካን ኡመኒ ኩን ወርቂ ዳው ልጀቹቲ ባልቱ ነው መትጀባት አቶ መሌው መን ከኘሞ ዋንንታነ ከሰ ጀራ ከሰቱ ጅማራ ኩን እኔ ጋር ሙገሩ ዱጋር ጅም kun taatee jimmatti taatee jaan bulchiinsa magaalaa jimmaatu deeggaraa Manchester United immoo deeggaraa Manchester City maali rakkoon gammachuu fi ibsatan bahanii dhukaasni itti banamuu maaliif barbaachise nuti akka deeggaraa Arsenal kan gammachuu isaa ibsachaa jiru tokkotti taatee akkanaa kana ni balaaleffanna magaalaa Finfinnee guddoo hagana geessu keessatti kooriidarii guddaan biyyi itti dalagame magaalaa Finfinnee keessa haa xiqqaa fi guddaan beekaa fi wallaalaan artistii fi baalasilxaanni bahee gammachuu isaa ibsachaa jira jimma maaltu adda godhee dhukaasa banuu fidi maaliif fuutaniidha waanca aradhee deemaatii irraa fuudhaa kannaaf daree deeggartan saniif hay kun sirrii miti akka deeggaraa Arsenal tokko guyyaa irraan tanaa waancaa fuudhee gammachuu isaa ibsatu tokkotti nan balaaleffadhaan gocha akkana kan deeggartoonni Arsenal viidiyoo kana share godhaati warra jimmaa san biraan gaa shuur isaan kilaba isaan deeggarantu moo'amee ijoollee irratti dhukaasa banan. Jimmaa keessatti dhukaasni jira jedhee amaneen beeku dhugaa rabbicha. Jimmaan biyyoota Oromiyaa keessatti argaman keessa dhukaasni kan itti akka dhagaamee hin beekne jechuutti hin beeka. Namoonni achi keessaa nageenyaan kan beekamu namoonni achi keessatti waan taane rakkoo tokko takka uumanii kan hin beekne jechuutti baay'ee nan dhagaa ture. Ijoolleen Jimmaa garuu sinis rakkina qaba. Mircaan ga'uudhaaf yeroo xiqqoo tafa. Jarri kun yoo filamne maal goona jedhaa jiru. ኢዜማ አዲስ አበባ ክልል ትሆናለች የኦሮሚያ ክልል ደግሞ ይፈርሳል ብለዋል። ኢዜማ ቀጣዩን ምርጫ ካሸነፍኩኝ አዲስ አበባን ክልል አደርጋለሁ ሲል በይፋ አስታውቋል። የፓርቲው ተወካይ አቶ ግርማ ሰይፉ ከፋና ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደተናገሩት አዲስ አበባ ከአቅራቢያው ከተሞች ጋር ተጣምራ ክልል ትሆናለች ብለዋል። ትልቁ መነጋገሪያ ግን የኦሮሚያ ዋና ከተማ ማን ይሆናል ለተባለው ጥያቄ የሰጡት ምላሽ ነው። አቶ ግርማ በእኛ አወቃቀር ኦሮሚያ የሚባል ክልል አይኖርም ብለዋል። ይህ የኢዜማ አዲስ እቅድ ሀገሪቱን ያረጋጋታል ወይንስ ሌላ ውዝግብ ይፈጥራል? እናንተ ምን ትላላችሁ? ሐሳባችሁን በኮሜንት ላይ አጋሩኝ። አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ፎሎ ማድረግ እንዳይዘነጋ።
ኦሮሚያ የምትባል ሀገር የለችም። ኦሮሚያ የምትባል ክልል የለችም። አዲስ አበባ ሌላ ራሷን የቻለች ክልል ትሆናለች። ኦሮሚያ ይፈርስና አዲስ አበባ ራሷን የቻለች ክልል ትሆናለች። ኦሮሚያ እንዲገሚ አዲስ አበባ ናኖፍ ደንዴ ሴታቲ ራኒ ሲጋፈዳ ወይ ዴቢናማ والله እንጋባ قسما بالله ሲጋፈዳ ሴራኒ ሲጋፈዳ ኢትዮጵያ አመትከተ أما ديمي نغافت أما دقيقة أما خنا فيصل هاي نجي استاذ ماما بيان لا والله أما أوبسي لا نجي وانك كريس إنجل نيبي تامي تيسير رقطة مالك أنا ما خنا خبري أما ديمي نغافت دون أما والله ማለቀረማ ላይ ቪዲዮቲ ነመኩማ ሶዶሚ ተኮቱ ታጅሩ ሊቀፈታኒ ቱራኒ ሙጨቲን ሱን አማንቴ ከነቲ ከነቲ ሼካ ካና ሼካ ማመድ በያነቲ ብሪ ከና አማንቴ ከነቲ ዲናራ ኩመሻናን ካና ሙጨቲ ከና ራ ሊቀፈታኒ ነመረ ከነኪ ሰጅሩፍ ብሪ ከና ከነኒ ቱራኒ ሃተው መሌ ነሞናች ከሰጅራን ነሞተ ሸኒ ወልጀራ ከሙባሪክ ጀራ ከነሞተ ባይቱ ጅሩ ነሞተ ሸኒ ኦልቱ ጅሩ ጀሮኒ ኩን ሃሪኑ ብሪ ከና ኒከፈለ ረኮን ቀው ጀራኒ ሙጨቲ ከና ካ ሊቀፈታ ሃተው መሌ ሙጨቲን ኩን ሞ ጋፋ ብሪን ኩን ከፈለ ሙዳቀው ከኒሲን ቀብዴ ማመር በያኒ በከሊ ጠደበን የሩ ከነ ኪሰቲ በላን ጉዳን ከኑ ማኪዳው ጅሎ ሊሰ ጉዳ ኪሰ ከንገለኒ ማኪዳን ለዋን እንታኒ ዶ ጋር ብቻ ደገውዳፍ ዋና መቃኒ ሱጀራ ቱረን ለሃበድ መለዮ አኒ ሲሪ ፈልፈለ ረብ አከ ኢሺን ጃርሳን አደባት ዮና ኢትዩን ወጀትን ዮ አከ ኢሺን ገዳምስ ኢሺ ጎጎግ ኢትዩን ወጀትን አኒ ሙሐመድ በያኒ ቢት خدانت يلين اتقبلت والله انس والله هون جات هما يرن قدام يسير ها غوغ يا انت غوغ خنت خبجان نغغس تنسي سه خبجان نغغس تنسي سه انت ابو مرمان كان في رب غرتي قدام سخي ربي سي حبوبس دواسيتي في دنيس ومدك هنقبتنا تفجافت له نا قلبي ستي جبناسي بجچيو دغمان من ربي خنلي دغمان خمركجا خنلي سببا هيتي بجچ سببا ان ترلبو تنابات بجچ جچن تاني نافاني به ربي دلغاتي ينجلا بلسي سمخنا مشين سي ربنا ها ارغسي يا انتل ربي سمخنا مشين سينها ارغسي مشين اتي مشين ابي مشين ابي غوغوغ غوغوغ نا قلبي ستي چبه امن هندي ستي گمدنس انا حق ربي نبيخ نمني هندي سجارتوس نمني هندي ستي گمدس حق تكتي سنيت بجچ سران ارغدا حق تكتي سنيت بجچ اودن منقبا تكت مسني ربي سي حق بنتل አከስ ጀደኒ ዋንንታኒን አባራጆ ወንተ ከነኪሰ ወንተ ከነገልቹን ቀበነ ጃርሱማ ዳር ዋን ዱሙ ቀቡ ዋንንታኒን ሼክ ንጀድ አጅሩ አንዋን ከነረት ሼከት ባይ አሪንቱሪ ማኪ ዋን ከና ማልጀት ዲቢ ቀብዳ አሊ ባታ ጄፊ ነምኒ ቁርአን ፊጤስ ተኮማ ጀቹ ረቢ ብረት ቀበዳ ጋልቸ ከና አባሩ ዴማኒሌን ኤርገነ በለ እስቲ በለሳኒ ሲያባሪ ከኛ ከቀበለምት ኡመኒስ ንላለ ቦደ ጋዞቲን ትዳደን ደረሶኒ ነራ ዶርካ ቃልቸ ከና ነራ ዶርካ ወረበል ካባ ቢኮዝ ዳንጋ ደበሬ ጅራ ዶርካ መነ ሲሪቲን ትጠቃጄ ዶርካኒ ቃልቸ ዮም ቦዳ አዋቴ ማመበን ዶርካ ወረበል ካባ እንኳን ኡስታዝ በያን ከጀደሙ ሚቲ ደረሳን ጆሌ ጥቆ ደረሳ ዲምቱ ተካ ተከነ ማረስቱ ነገር አንተካ አን ሐረርጌቲስ ነገር ወላሂ አንደረሳ አከና ኡስታዝ አከና ይነገር ባንማ አዘን ሲሱ ኬሳ ኡመረትስ ወፍቲ ሙርቴሰኒ ጅሩ ilman amamu fuula rabbiitti wal gaafanna namoonni ana beeytan hundi keessaniitu yoo deynii namaa narra jiraattu qofa warri deynii narraa qabdan hundi keessanuu yoo danda'an yoo obboleeyyan na jaalatan jiraatan narraa kafalanii yoo ammoo gartee namni narraa kafalu hin jiraanne illee
والله يفهم أفوت أكغرتينا جتنا من إيش تكنا الرقبت وأنت نو في الراس ده أخنما نمني ديني الرقبت بيتشاخنا بان أكد يفهمنا قلت Warroota finyoo qabatanii akkas jedhaa ture. Namoota 1,500 ol bakka jiranutti lubbuu ofii irratti murteessanii jiru. ويا ربي فالمتى من ضربة التوقيت ما شفتها اوف قبوي يا يا الله فالمتى ديبي ارجع جرت رجع تجعل كسيسه افرر راسي جرجار تجرو جي مصامبر يا اني خنافو جلسه يا ربي دوغانتين غدين mucaan beek du'aniiru dhiisaniiru kan jedhu gaaffii guddaa kaasee jira. Haa ta'u malee qaalichi kun of rarraasuun jaraallee dhagahamee jira. Gara biraatiin du'aatii kana keessaa yookiin of rarraasuu kana keessaa ibsishaan illee harka qaba jedhaa jiru. maal nyaat birrii Itoophiyaa kuma 200 eessa maal beekane nama fida nama baasa jettee nyaatte jedhan dalaydee argatte moo jechuun waan takka nama fida jettee tumaan lakkoofsa kiyya profaayilii jala fuudha heloo jedha jettee nyaatte jedhan sanuu ka isin irraa nyaatte bar nama isin irraa nyaatte osoo argite bar Mahamad Bayaan nyaatte bar baga nyaatte دفعت جايبه قبل والله لازم اما دخلنا دبي ودينتا ولي اللي كيف በገኛት ጀቲ ibsishe kuno ቃልቻም ፍራሰኒ ጅሩ ijoolleen durbaa garuu gaafa sinxamadde rakkina guddaa keessa akka singalchitu kan beekamudha. Haa ta'u malee yeroo kana keessatti abbaa manaa ofii መስከረም 4 ሩዝ 5 ኪሎ ገዝቷል። ወተት 1 ሊትር ገዝቷል። ብስኩት ገዝቷል። ኩኪስ ማለት ነው። እሺ ከዛ በመስከረም 11 በየቀኑ ማይገናኙ መስከረም 11 ኳስ ገዝቷል። እርጎ ገዝቷል። ወተት 1 ሊትር ገዝቷል። ከዛ ብስኩት ገዝቷል። ፓምፐርስ ገዝቷል። 2 ፓምፐርስ ገዝቷል። ዋይፕስ አንድ ነው የገዛው። ልጃችሁ የአራት አመት ነው አይደል? ልጃችሁ 3 አመት አሁን ነው 4 ይሞላል። አዎ ማታ ማታ ይጠቀማል። ኦኬ እኔ ራሱ እንደውም ዳይፐር ሲጋራ ተሳስተካል የ4 አመት ልጅ እንዴት ዳይፐር ይለብሳል? ዳይፐር ማለት ገዛ አትችልም ስለው እኔ ጋር መጥቶ ሲያደር ማታ ማታ ይሸና ነበርና ዳይፐር ገዛ ነበር አለ። እሺ ከዛም በኋላ ስጋ ግማሽ ኪሎ አጥንት ገዝቷል። እነዚህን እንዳለ ካስቤዛ ጋር ijoolleen durbaa sinxamadna rakkina baay'ee keessa akka singalchitu bartanii yoo sin nagaadhaan deemtan garuu nagaadhaan deebii argachuu akka dandeessan hubachuu qabdu. Ijoollee amala ijoollee durbaa yookaan akkaataatti jarri halqamantu kana haa ta'u malee abbaan manaa waan kana irratti aari mucaa keelleen barbaadu jedhee jira. ልጅሽ አባትህ ማን ነው ሲልሽ አባትህ ሞቷል በይ እየነገርኩሽ ነው። አባትህ በህይወት የለም ሞቷል ብለሽ ንገሪው። ቢመጣ ራሱ አልፈልግም ከቤተሰቦቼ ዛሬ ካልተዋወቅን ዛሬ አብረን ካላደግን ከቤተሰቦቼ ጋር እንዲቀላቀል አልፈልግም። ነገ ከምፈጥራቸው ልጆች ጋር ነገ ከባለቤቴ ጋር እንዲኖር አልፈልግም፣ እንዲመጣ አልፈልግም። አሁን ከሆነ ግን ሚስቴም ስርዓቷን ትይዛለች። አስጠነቅቃት ነበረ። ማንም ሰው በልጅ አይመጣም ነበረ። እኔም አላፈቅረውም አሁን ከዚህ በኋላ ምክንያቱም አላፈቅረውም፣ ፍቅር የለኝም ለሱ። ወደፊትም ቢመጣ እኔም አላፈቅረውም እሱም አያፈቅረኝም። መጥቶ ህይወቴ እንዲበጠብጥ አልፈልግም፣ መቼም ቢሆን አልፈልግም። አይ ብላ ተስማምተን ከሁለቱ አንዱን መርጣለች። ይሄ ቃሌ ነው፣ መቼም የማላጥፈው ነው። የመጀመሪያው አባት መሆን እፈልጋለሁ፣ የሁለተኛው ደግሞ አባት መሆን አልፈልግም። እንዳይመጣ ቢነዋ እሱ አባት አትሆንም ስላለች ሁለተኛውን መርጣለች። እኔም ደስ እያለኝ ወደ ህይወቴ እንዳይመጣ እንዳትልኪብኝ ከዘሮቼም እንዲቀላቀል አልፈልግም። በቃ እኔ አሁን እረሳዋለሁ። ናቲ የሚባል ልጅ እንዳለኝ እረሳለሁ። ቃል ለምድር ለሰማይ ከዚህ በኋላ ናቲ የሚባል ልጅ አለኝ ብዬም አላስብም። ይሄ ራሴ ባህሪ ነው። አመሰግናለሁ አቡዬ። ይሄው ነው በቃ። Rakkina akkasii keessa galuu keenyaan dura itutti bareechine yaanni maatii jechuun waan qallaalii miti. Maatii jechuun haala salphaadhaan waan deebinee argannu miti. Itti yaaddaniiti waan akkasii kan haasa'uu qabdan, itti yaaddaniiti ijoolleen durbaas murtee akkasii kan murteessuu qabdan isin jedha. Sagantaa irraaf qabanne kanuma fakkaata. Isiniif osoo hin ta'in mucaa keessaniif illee yaaduun dirqama. Al tokko dirqama. Yaramma yoo nanaa jirtan.